Good morning. Northeast Windogi News Analysis Star Mayam Punamakput Taramna Okchari. Ngasi Impal the Pungna Kiba Pause Sing de Yawa Maruiba Pausing. Kananabagi Damakta Ekogi Studio Sida Leng Sinduna Lebiribase, Manipuri Saknairaba, Oza Dr. KIRAN YENDREMBAM Social Activist ni Ojabo Han Mamakta Taramna Okchariza. Oza ngasi anbada lakchaning libase oza RIMS da kogi delivery patient ama leiki da baga mari lena na koi patient party gi side tegi tongan ba nungai taba thodok mayamam thokki baduga mari lena na tongan ba loisang sing private amasung government hospital na chingba diagnostic center na chingba kyama koi Tabak lepagi kongjang changchiluraba matung ngasi se kogi pung nipan dagi hang lagani haina ana layeng sang haidi RIMS so layeng ba horagani haiba paum yauri oza sumaina thodok thokpa sing hak leitana kogi thokpa se thengnari haijaba dari oza thodok sing asida asigumba thodok thokpa sida kogi thodok sing sida yauri ba sing sida kogi kanagi asoibu oidoino aduga thoktanabagi damakta kari tawba yabagi haibado ozagi site dagi thambi oza I tamjake ta sengna RIMS se koi Northeastern state manungda du India gi manungda yam noming leba adu medical institution amani adu bu ta sengna hoji aikoina ta sengna RIMS ki ngasi tholoi ba thokdo wathok mayam je ngasi tha am muksida hai tare mamangda mayam thoktam de thoi adu bu tha am muksida ngasi tholoi ba mayam sing se sum yengro kanda ngasai gi negligence se doctor sing yang wang bra hai ba pot amani aikoina chapchana madu aikoina uruba ngam de khangde koi changudona but adu tawai ba hoji thengnari ba thoi ba pot da hoji mi si mina si yam ka hen tholok pa even soldiers de koi gi nan thokpani na lai hai ju hida kapsala sire hai bugumba are angang gi delivery da ngang unaraga hek kano tawre sire hai bugumba ngang kalar mama sire hai bugumba yam thu handak se do sumba mayam se sidai sida koi chawng ro projam yam je koi ta sengna hai de mof horok tana koi smaina even RIMS ki thong khongna khra thugai ba khotpa regi doctor ma phu bu nungai te adubu madugi doctor kon sum ta kana oja madugi kare maming du kaure adugi doctor gani gi doctor du yam na phai na koi admaina tai ma je adubu ma gi marai bak thiwa hai gadra numitu da mas main hek asiana thopo numitu taru dagi smai tawne khale adubu aikoina masigi chasengna haigadi koina OPT da ticket ka ga yeng singje ticket ke maman se yam hongba oibani na lupa tara ga oibani na kogi innocent civilian common people mayam sing se private hospital sing da chatpangam da sing do ayam na commonly koi jenims ka RIMS ka ani khitang laibani na ani sta yam ba chen yeng bagi kainong huk laiba da hujik se tawan bai kogi social media da Facebook page da WhatsApp da Instagram da kogi viral lore RIMS koi na ra ga le ba mi ga hippale kan RIMS si ka kan ai phare kana hogolaga chen ba ko phagi oraga su ngasagi karem ga thaina ba kogi doctors ki profession da kanana tholi haiba question asoba ma adu hojik ikoina ta sengna ngarang nahan thoiba thogdok sida kogi RIMS ki kogi mari lena ba concern doctors sing aduga moi association mayam ama doctor gi leiriba mayam sing aduga medical students sing gi leiriba mayam sing naga even emergency OPD mayam loina maka total shutdown ga tawusti yamna lebak masa ta da pot amle na di lawe ta sengna doctor gi profession da leira kanda adu makalgi intention natraga adum potu leiba taragadi madu yaroi even madada doctor mayam dubu control toriba ekogi director amadi leidena ko RIMS ki director si ekoi kari maram gi madu action lokhatta bano haiba potu maga aduga ekogi medical superintendent leiba pot makoina kari gi madu look after tawdabano then makogi kaino gi RIMS ki administration gi mayam ama leibam thokpa madu gi concern magi kaino mayam ama leiramgani madu kemta udhi aduna ekoi masugu mayam si karai de tholokno hai kan de kuna sum expert mayam ama aduga well wisher mayam kogi sumba medical gi sigi funding ba kanguna hack pa matam da kogi RIMS se koi college ka kogi medical institution college ki saruk hai tar medical college ka koi hospital ga punba yamna choba institute ma oibani na masai de koina lying bagi hospital gi section je yamna 20-30% ka tang oibe phim da lakpa aduga even medical college from the na wakhal thada ba se 70-80% thada ra hai bagi question nam koi swai da lai aduna koina patient party sing da ngasai gi emergency visit lak matam do OPD ka kanda ngasai gi expert mayam ama senior doctors mayam ama consultant mayam ama phang da ba se masina su oibra aduga amuksu private practice mayam ama private clinics ado hospitals sing da toriba pot mayam ama that's why is da koi manipur state koi gi lalhobugi samsya su leibani adan lalhobugi underground organization group mayam ama threaten tawi ado moina torok sing da lalhobu sing na hapak pada yamna aphaba
सिंसु दुम याउदब नते इवन मसी हंदोकदबनी स्ट्राइक हंदोकदबनी हना नहान थोको नुमितुगी नोंगान दुम हापे अरुगा इवन ngarang budi moina handokadawni haibdo handu en haragasu nongma makoina matam kaktana indefinite oin tawgani haibadudi if karigumba handoktar ba taragadi numit masinga pigibne numit masingdi kawre ko ingarang pabado aduga group amani na madu torok male madugi potuda masida handokta taragadi mathau masakhangda tokta taragadi madu khut tharani kholani kana harakpa masi amaromda madu unlawful organization amana harakpo taksu makoidri masak udaba pone karam kanda karawai de attack trokodono khangda pone doctor singchu masi poche section ba phaiba even koina praja miyam si makoi doctor sing lai nate taseng na haragadi ko doctor na loina mag eta anaba koma da leru khudi moksu hingalak pangam godam doctor na yorde haibagi kanu di pandam da thamaga praja sing satpa nate adubu makoina makoi ge duty da neglect tor potaraga negligence to madu thok potaraga di madu maram bora kan mi du siri ne adudi makoina nga sagi potu mother ni haiba yaba case pan yaba poni even makoi matakta FIR lokot pa yadi haiba leite lokot pa yai aduna BNS ki hana IPC da ikoi section 304A da masigi potsi mage civil amadi criminal ani thokna madu ge adum mage negligence tugi punishment khar madu punishment pi biar madu hena kankat pa haiba tare BNS na replace tawre BNS kramba section na section 106 of the BNS de kano madu ge IPC section kano ge 304A je masi replace tawra kan mage quantum of punishment je hengal eba by causing death by negligence for a term that may extend up to 5 years I hana 2 years or mbadai ko adu sumba pot sumaina hapa iba pot aduna sigi pot sida ikoina BNS ge section 106 karino serve to hold individual accountable for causing death through their carelessness or recklessness action with a specific focus on the severe consequences of hit and run action adu hit and run kino last kini carelessness ki potugi magi potugi maram workanda masigi 106 pan bia hamna sigi matungina dum FIR sing pan badum yai kasu kaide aduna ikoi mase section sigi mamang da leramiba ikoi gi section kaino se 304A IBC je kram kanda introduce tawgi ke hai kanda 1870 da masigi je Indian Penal Code ki kaino se introduce tawgi bane kai gino hai kanda resulting death from negligence adum aduga resulting adu yawi aduga masagi accident death asu ngasagi gari ga thomma chen gi korki ba tawba authority tam da mayam yawa adum mayam sing adugi murder sing bra magi du kaino tawbra adum pot mayam duni aduna sigi pot mayam sida ikoina masigi ngarangi nahan gi rims ki thoi pot sida ikoi gi siriba maunu pimcha du kataki natanako atopa mayam musu workanda masiti adum masigi part of their negligence ne khali aduna tasengna ikoi shugumba madugi manung thoi ngai da ngarang si ikoi city hospital or mane madugi poto singmerong du lebidu mali city hospital ko madai da ikoi nupa ma extend thoga emergency puklak pada nurse mayam thengnei hai doctor sing leibur leitab khangdi hai dubu talai layeng bide ka haibase masi yamna laibuk thiba pot amani hospital ama hangwa taragadi adudi aikoina nangwe hainari ba rims ta ikoi gi leiriba professor khangde aduga senior consultant khangde mayam sing masa masa ge clinic masa ge hospital sing da chatlaga tongan ba thabak tawrobra haiba potu even masi gi posi lepkadabani haina makoi gi association organization leiriba mogi medical gi leiriba kangu sing na shut down torni indefinite haiba yanadri bok kaina koi gi madugumba furamba toromba doctor furamba ari thugairamba ikhoda attack toromba kangu sing da tawdragadi haiba pota pulap lekoni haiba chamana lepise why clinic hospital private hospital sing clinic sing kari gi ngarang thabak lepono habja so question am waiba doi dagari masigi hospital sing da thabak toribo sing se ikoi gi government gi adugumba doctor sing hai tar government gi hospital da rims da jims da yaw sing orangani adu sumba sing se koina example me ama ngarang pina ina ko yaw da even school colleges sing da ikoi gi oza oiba government gi college sing da oza oiba sing na private institution sing da school college da practice toramaga di suspend tawi adu kari gi doctor sing di kari gi mari lena ba concern competent authorities na kari gi tawdabno makhoi di even terminate tawgadabni kaina haiba poching yaw thengariba comment mayam observation mayam pibada ngasi yam chung wafam amne ekoi swaida thabuk phangdagwi samasya adu du haiba singse makhoi ta sengna haga di thabuk si double to triple to mayam ma ekoi manipur se atopa jaga thokta mayam ju koi ngasi ure aduna swaiza rims zum tawdaba nate aduna sumba rims ki doctor sing khongjang handokre ngasi dagi ana leng sing thabuk chatharagani kaina masigi pot mayam sing hapa ga heading karaga taruk pase masidi yam pho poram moire aruga doctor sing na praja sing je yekna ba moinu biganu yekna na praja yekna aduga praja sing na doctor bu ekoi yekna ba moinu ubu nate masa masa gi puning changna adu thawai tana ekoi gi ana ba sing du care lobi ba yeng bi du natragadi madugi potu dam khana sena ba tholakani aduna OPT da ekoi gi hafta amada matam mamang da doctor amana senior kano amana madugi potu numini ni ga tai ka hai koin ta ba madu homni ga tai na maximum da kari marang gi adu ga tang tari bano aruga makhoi madu kari gi adum madu
ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ MBBS ꯒꯨꯝꯕ PG ꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒ PGꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ MBBSꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯨꯔꯈꯥꯎ ꯄꯨꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ MBBS ꯂꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ PG ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯔ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯒ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯔꯦꯅꯥꯗ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯅꯒꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯥꯗꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯒꯣ ꯋꯥꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯤꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯟ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨम ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯆꯥꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯝꯁ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯕꯔ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯣꯇꯣ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯏꯚꯟ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯒ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯀꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯕꯅꯣ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯁꯤꯕꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ RTI ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ PIL ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ कोर्ट अखोई मसिगिसे पब्लिक की इंटरेस्ट लिटिगेशन अमा थारकांदा मसिगी थबकसिंगसे मयेक सेंगना खंगदो कांदा प्रजादा मसिगी पोसे प्रजाना लालिब्रा डॉक्टर की नेग्लिजेंस तगी सुंबा अदुगुंबा फजदबा तमथिबा मसक थिबसिंग अना लायंगसिंगना थोलैब्रा हाइबसिदी खंगदोक मतम यौरेना आई सुमाइन थमजकी थागतजे ओजा ओजाना मरिक चुंबा वफम क्या अमा असोइबना चिंबा देगे असोइब लैरगदी करमाइना तौबा याबगे कई खोंथांसिंग लौखतबा याबगे हाइबगी मरिक चुंबा वफम द थमबिख्रे ओजा ओजा मथंगदा लाकचानिंगबसे अखोइगी सिगी थौदोकसिगसो दो मरी लैनना हाइबा तारे अखोइगी रिम्स हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की प्रोफेसर न फोंदोकपा थाजबा वफम हाइबा थाजा निंगाई ओइबा अखोइगी म्याम द थाजबा पीबगी वफम हाइबा तारे ओजा रिम्स की डॉक्टर न प्राइवेट प्रैक्टिस तौबा यादे पेशेंट यामनबगी पेलहनबा ngamdabadi yai mathau laithokpadi yaroi leiroi haina wafam khaktamni wafam jiga mari len no za khoi doctor sing jina tong an ba private ki hospital sing clinic sing sida adum duties se puna ba so khoi myamna unari khangnari haiba tare asumaina haklaitana duties se yamanbagi kaino tawba taragadi phajana care lo फम थोपना चिंगबसिंगसु फंगक्तबसु यायना वाफमसि थमजनिंगे वाफमसिगा मरि लेनो जाय करिगुंबा असुमाइना प्रैक्टिस तोबसे थेंगना बतारगदि खोइगी पेशेंट गे साइड तगी नत्रगा कना गुंबा साइड तगी प्रूफ पीबदु मथौ तारिब्रा नत्रगा पुरम बतारगदि करंबा एक्शन लौखतबा याय दोजा वाफम थंबियोजा तसेना मसिगी मतांगदा आइना थेंगनाजौदा ngasidan sahi amma gumbagi mamangla ani fajalakadorobra aikoigi rims ki magogi director na joint director na ra kaino ma administrator na thokiba cherol amakak leigibani practice tawbu yaroi hana tawbu amakak ko madugi potto masi pura karem ga thaina ba nadraga madu mayam da phagi da thokpa sundagi koi thoki na haibi yana ba thokko mali aruga hujiki medical superintendent gi wafam de mana machin tibne lawai haina tasengna haigri magi ma ikana no masakangde aduga mai unabusnate adu magi pire statement machin thire खंग द साबने तसेंगना हागदि कोई इमांगजे कोई नुक्सिसे कोई फाव हादि काय फादुनसे कोई नुक्सिति कोइना फिल तबुदि याइदना को अदु माइना अदु सिगा चमानना मागी उदबने ना त पाइ हाइबे टाइप त तबुदि यारो हजिक डॉक्टर मैक्सिमम एकोइ ngसाइगी अनाबा ngरang yengbibi adi emergency da ka haiba laiba city hospital khangde impal hospital khangde adagi even mayam ama manipur maming laiba hospital mayam am laidana ko sidai da even size hospital khangde yengbiyo ba manipur gi maming laiba hospital mayam sida government gi kaino da institution da puba hospital da puba doctor sing yarom dragadi madu ikoida madu toning to we ai kaina haiba yai na khalle aduga practice to ana मोइस नत्रगसु ममिंग पंद्रगसु मसा मसा के क्लिनिक हांगा तौबदु तौदे हाइबदुदी मदुदी मिनम मने लवई होय डॉक्टर सिंह दा मयुम दा
mi yen ba yadi habdi leite ko yamna emergency da doctor ju pukhat pa phrak ta ba yumlo na doctor lai kan da simte yeng biyon da lai kai le kan yeng biyo haibduna maram mani ara hujiti paisa je lupa samri janga kaktana chahum samri de gi ta dana kaktana toroga yeng manga tane ba seng na ga di makoi na paisa tan da kalpa wana te private practice to gena private da government gi potolop chai du su tok thok piraga to bi gro araga natraga na ikoi na government gi sinpham da leringai manung da di government gi oiba magi piriba tolop tu gi yenga kan da praja sing du pian ba mogi layeng bu to biyo makoi di isol gum bane na praja miyam na kangnari ba poto ngasi di ta seng na haidi praja no na tene brom da ura iba yenga iba potse makoi gi sinpham du madu ikai khum na bu manghan bada adu gum ba makhal gi thabak chathari ba doctor sing dun doctor punam chandhan bane lawe doctor sing loina mak phatti haibde haijaroi private practice to bagi aphabusu lei adu bo sidai da ikoi gi private practice to ba mayum da yeng bada sel law da ba pikna law ba maming da gi law ba adu ga magi sinpham du mana mayam da madu thabak oina on tho kana service pina bo na da to doctor sing yaw da nate even paisa pi su law ya da doctor mayam lei bane lei ta nate ko se adu ga even masung ba mayam ji ona tai na ba da ma de taw ya gi kari gi to ba yaroi chatharak ba gi pot la ga di ikoi ta seng na har ga di masi yam phajada pot am lei gani aduna private hospital sing da government doctor sing practice to hon ba ta ga di madu hospital sing gi kano gi licensing hai tare ko even magi profession do ma amona kano da atopa ma to bian bo kakthak gi pot ama to bom ma thau tai government na madu gi ngasai kari kari punishment lo bi ya hai du di madu di any service ani to bi ya gi law di india gi law da yaw de ba seng har ga di ko aduna ngasai ko na ngasai gi negligence ka tholai ba pot ta ngasai bns ki section 106 ta death caused by negligence ta madun even fir sandana adagi makoi mo jail da jai ani daina thamba ya madu ji manga bo extend to bi ya koi pot mayam ama magi civil amadi criminal negligence ani maktu madugi panbe aba law ek me amam lei bisi matugina punishment sing se lei haraga ju pi dawduna masi kusira si tawgi saruk si hengalak ne laweba doctor katana te atoba simpham da lei bi me amna chumai magi duty du neglect tor agadi madugi consequences pataba me am inconveniences me amam de dum tholok da bane sigi me am jinga si present theng na lise magi concern masa masa duna kitang kitang bab tapi man changi natragani masidi natragana magi competent authorities sing duna yam thamoi sengna yam accountable aruga transparent madu maintain tawdana madugi potu punishment singche ikoi miyam khangna piba mathau tai aduna masigi posida ikoina ngasai praja singi mob justice ta support to wafam dinate praja singna chauro iba poto kari degi chauro ino karai degi horokpuno kamai tawibno haibududi makhoine hana khangani aduga swaida even hojik rims ki sum haina kan si hainga ningjang e rims ki post sing sida hojik manung sing sida koi mamang da puramba director deputation da lakpa ikoi gi mayam am su dum yaw dum te rims de ko center gi oibani na seise even swai local gi certificate paira kanda ikoi gi kari hai tare mase thabak ka changjan gi permanent post ta gi contract na tabu yaw ya port kar lei ko mase koina how far kam chum no khang de let subject to correction hoji ani rak pani hojik chum mayam machi marang de ko hotel da kai ge da rims ki matang rims ka tangai ngasi mari mangani se ko sei mayam sum punbam da haina ko sum ba yawi si yawi adugi matam ne da ne hai koina khangjeru dragasu madugi potu de thigat piri ba chin law mayam ama dagi koi gi mari lenaba concern competent authorities mayam amana kumna sum basing si yawra haibadu thigal akanda madu yam chapcha ba action nama punishment nama piba mathau tai natraga sum mayam ya yang jakedna manipur gi yam phajaba india gi aims ki thak tabu pukhat kane na khali ba rim se ngasi di koi gi primary health sub center amne na magul ler pa matik magul wang poi phim da ngasi di sum ba phim jathra ga di la gani maram di kaino da primary health sub center lai do di mbbs adam budi lak ba yadam ni yawro idna ko aduna sum ba pot am da la e aduna sigi pot even yam section ba mathau tai aduga even superintendent khangde director khangde concern authorities lai ba mayam singche kitang matik chaba kano thabak thorom sing tawbangam ba ohenba mathau tai natadana ekoi swaida thabak toramaga su ekoi di central ge service tagi ekoi deputation rims ta lakpa ya ba pot eden manipur university satpa ya ba dum chana ba smai yaw mane moje even cau da central agriculture university satpa smai to bodum yaw chane mayam sing in the kano da kano oibani na sumba mayam je laibani na ekoi swaida tawdro jam chen gi bi ma wakan khalla kanda mi gi punsi je kachu laitana khanbai pot la agadi yamna madu thamo shoningai oi aduga ekoi amadi praja miyam ikoi mioi bagi punsibu sigadaw de kan bangam bane haine ba doctor singsina ekoi kangadaw dagi oina makoi hatok na bagi mafam ma khak ohen badudi phatte na ismai tamjaki thaga cheri oja adu mathang da lak chaning bana ekoi gi mioi tareta governor best entrepreneur trophy amasung outstanding award yan thok bagi thoram amada manipur gi governor na manipur gi nat amasung chatna bi singa sagon nari ba craft ki pothok sing malem gi keting da yahona ba hotnari haina mahna phongdo ki bo fam jinoza walking siga mari lena na ekoi gi manipur da leiri ba raw materials sing siga
mari lena na akhoi gi craft ki pothok se malem gi thak yohan bataragadi yamna phaba khongthang am oigani hana khanjai oza manipur da leiriba raw materials sing se ka mari lena na oza kari wafam thambini akhoi si matang se akhoi manipur da akhoi raw materials ya marang kaina phangdabane akhoi na mapan dagi akhoi gi miyoi singna akhoi gi demand tarokpa aduga order tarokpa posina masing henjalakpa akhoi gi somda puthoga madugi pot to piba ngamdabna maram morkana ayamba crafts ke production jadum fail oiba yawgidabna te aduga matek tek taroga dum madugi pot mayamda dum akhoi hingena leibaduna makalam oraga akhoi swai manipur da yam sitraga su mayam yam pamnaba item mayam dum leitabna te baje kauna ge product kangde am kangde ko sigi singje dum kano tawi adu akhoi sumba ngarang governor na ga akhoi manipur ge entrepreneurs sing akhoi khangatpa yamna mai pa aba successful or mayam amaga puning thawat pagi pot torok pasi am boina akhoi sumaina ujai sigi posi yamna fai even ngarang na han akhoi sana kono bagi disabled gi person with disabled gi akhoi ge wheelchair basketball gi hai tare ko akhoi mapan gi akhoi runners up tarak pa kangu singa okpi dana magi jaga kau dana una dana ga tawba pot akhoi thengna je yam nuai anu sumba pot mayam ama akhoi paikhalak pasi masidi phai aduga akhoi gi tasengna cultural heritage akhoi yokhatna ba mana tawriba pot aduga sumba mayam sing su akhoi na yam sing thani ngai oi akhoi na manipur gi state museum gi yankhai ge taruk suba mabok common ga mari lena man tham gi wafam mayam sing se yam sing thani ngai oi ado sigi mayam sing se paper da tham gi bisi matung da thabak ta su onthok poduni akhoi prajam yan pam se sai tan lo sin jaki hoi thagat chei oza aduga akhoi gi lay inkol gi matang se sigi thodok si loidri habitare oza siga mari lena na akhoi gi manipur gi high court paktok chawthok na bagdam wangkhai a sigi manung chana leiriba lay inkol muthatna ba hotna rakli ba si yaning da ba phongdok pa khongjang changsin bagal mari lena na akhoi gi mafam dugi praja singna india na ningtam ba phangdringai degi leirakla mitai khul ama oiriba lay inkol muthat pa yaro haba wafam sin oza wafam siga mari lena na thodok siga kari wafam thambini taseng na mase yam nuai ta ba keno amane ngasi andaki government na magi government keno gi office ki natraga khoi gi institute amagi khoi high court ki chabai complex sarapagi pot expand trop so I kaina ta tantopi pot lak pa ko majum pot to hom thokte aduga even masigi pot lai hingon si kamai lerami mogi praja sing ki am wan lai even thak ta thakna sana ising phang da na mokhoin to bugi awa me mokhoi se lak matan me am handan ubi pot mokhoin pi gi ba media de pi gi statement me am ma handak taja hoi madure ko yam ngai te hojik tongan ba different section of the society ko gi leaders me am ma organization gi are CSO sing gi sangaga mokoi gi mateng pang na honor che yamna thamoi sengna ekhoi honaraga masigi se mokoi pangbi ba mathau tai ekhoi ta na hagadi namtharaga thambi bagi mong da torok podidi hoi sumi lam habje government gi lam ni government sin na ba government gi kano da tax regular ga madu koina mafam piran si torne aduga si sinner ne haibada madu ka su government gi kano di oiraga su madu ngamme mata gum heta ikoi gi han de gi lejerpa pot mayam ama madu gi potu karigumba nga ki oiba pot ta magi kusira si da haib tare madu ekhona hetang ngamen to wiphion lagadi arana porom oigane ismai tentang thamjai thagachari oja loishalak pada ekhogi manipur gi yelhumi oiriba maitai sing da schedule tribe amuk hanjil hanaba taliba demand amasung 1951 da base year oiraga manipur da NRC chatna hanbada RPI atwale saugatli amasung hairiba sing asi thabak ta onthokna ba hotna bada angamba mateng pangani haina party asigi national president oiriba social justice and empowerment gi union state minister Ramdas atwale na phungdokraja wafam siga marilen na kari wafam thambini akhoi ta sengna hujik manipur gi oina thoiba issue sida hai tare ko or conflict manung jana traga hujik manipur gi oiba tongan ba ekhoi issue sing da khut tha ba se ekhoi mong man na ekhoi gi basida mihut amta ka traga jo hai tare ajegi RPI athawale gi kangu se masina tor iba even ekhoi now thousand me hesor na tor pot se yam singthani ngai pot me am lai ekhoi chin gatana tab field da thabak ta aduga even marile na ba concern authorities da tongan ba me am ma na ngasi khona ba me am se magi matok tam chou kai na mamang jo hai gi ba lai ko politician me am sing se ekhoi politician sing se masa na masa gi kari hai tare mingchat manghan da ba tawba man ba pot aduga ngasai gi ai vote katang phangalore na political game khara makhona sanari pot se faring tureng makhoi masa khatangi best interest da tawba man pot ong khang leba ki issue da tab mai constituent assembly katangi ga tawba man ba ana hujik si election je chahi ma khare na chahi ma khang tangai sela koi pot lak pasida hujik se masa ge tongan khorin masa bai ba dong na hujik se mai mi khomjan na ba propaganda tawna ba taw me am paper hujik urak ba haure ba ko simba pot me am sing si yamna
नुआइतब पोट अमक फावी अरुबु मसिगी पोट अमत येंगदना अखोई तसेंगना सुंबा अखोगी मैतै शेड्यूल ट्राइब ता हंजलनब 1951 गी बेस ईयर ओइबदु कनोदा चना एनआरसी चना नम सौगली काना हारकपा कोई स्टेट की कनोदि popular government learning at 1961 or in Naman Lake Taragasu, even 1951 or even a Sumina Prajamiam, CSO stakeholder, individual Mayam government, Nasibu Kunata of Nateko. Are recording 51 or get a 61 or get a high process of what by an artist and Anba, Port Mayam Singh Prasagi, Pambani, Madam de Equi, Equi constitutional, Equi provide to one Equi Poche demand to Bugi one at the Salan Matasalan, Adumasida, Equi Hana, restore to you have a settled tribe demand committee in a Port to the Equi demand to one of the settled tribes. अखोई इसा से मेन ट्राइब ऑफ मणिपुर मैटे मैटे फ्रूप से अदुगा मधु इकोई ममांग दा आलिस इकोई की कनो दा 1933 अदवाई भोक्ता इकोई तसेंग ना हारेगदी मसी इंडिया दा मर्ज तो उद्रिंगाई दा और इवन मसी की पोट से इकोई द शेड्यूल ट्राइब ने कनो की मतम दा दुम लेरम ब पोट अमने बको अदु सी पोट से ngasi थाइदो कांदा ngasi di hujik se इकोई से तोंगान बा अम दोनो उहल कांदा ngasi की इकोई की राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज में मंगहलकपा अदुगा कमन लो म लैतब दों तौबा सिंगम तम खाइदोकपा मानबा अदुगा एसटी स्टेटस से फंगा अखोना हेड सिंह स्नो मैं फंगी खुद मुनगे है नाते हौजी सुप्रीम कोर्ट की तोान तोान रूलिंग मैम तारकान एस टी की मखोना हंग जम तौर खोप याद तौर मैम नान थोप लेग्रे सूब मैम से लैंड प्रोटेक्शन फंगब पोसे कदाइनो है 6 शेड्यूल पोट मैम अखोगी इवन एस टी से फंगी लम से अखोगी इसागी चप चाब एसेट लेजगद पोट अतैन सोप याद पोट कदने है पोटे अखोई निजंग चुमी सही अखोई पुक्चेल पिथनदना अमन अमा वांगंगनदना दगी एसी चंद्रकांदा सिंगी स्नाउ सिंगी चाकथों सिंग मतनबैतमुक्त मिटे मिटे कमन तौनी का हारपसु दुम यावइको अदुम ताई मसुम पोट मैम सादोनो फै अदो अखोई चपचाना हिंगमिनबा अदो चपचान नुंसी चाना लेमिनगे हाइब तारगदि अखोई लो से यामना मचेक मया नाहनदब अमगे कम्युनिटी अमगे मानब लो थमदब चमानब लो अमने इक्वली अखोई पुल्लगा अखोई से थंबमदि लेमिनबमदि मथौ ताई नत्रगदि अखोई अमना हाइबदा अमना खुम्म लैबा अमना कातोकरन अरान बसेबजन साजन मैम तौरकान चुम्न लेजरब कांगू पोक्ता लालनबगी फिल्म द मणिपुर उरकपसि याम लाइबक पोट अमने नै स्माइ तेंदंग थमजर थागचै ओजा ओजाना अमल यामदा मरिक जुमदबा वाफम क्याम थंबिरे ओजागी चिल्लब मतम क्याबसु काइथोपिदुना थौरम असिबु मपुंग फानबिबगीदमक्ता ओजाबु हनिंगाइ लेतना थागचै ओजा खुरुमजरे मतंग असिदा न्यूज़ एनालिसिस लोइसिनजरे मिटिंग ताबिरिबा पुनमपुसु अमुक हना थागचै Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Haksang panatamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi faraba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhenbada ana layengbagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari aduna state wangmada amu karigi chatlugani aikhoigi manipur da su hojikti awangba thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patap yumpam oiba service lobiu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tobirau Welcome to Uttaranchal University.